Abakobwa beza, abagore beza bakurikirwa cyane ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, cyane cyane Instagram. Ni abahe? Ese ni bantu ki? Ese bakora iki? Byose nibyo tuje kureba muri iki kiganiro cyacu kugira ngo tubahereze ibibakwiye byose, tubatake byose. Ntahangaha rero mugomba kubisanga ni kuri Chris Tipt. Mukwiye gukora subscribe kugira ngo tutubana umunsi ku munsi mu biganiro byacu byose bitazajya bibacika gatanu kuri gatanu. Njye muba muri kubana nanjye nitwa Joy cya Joyce yose nayanjye niyo ankujije. Tubane rero ku mwanya wa mbere turasanga Shadibu. Uyu Shadibu ni umukobwa mwiza cyane mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ukurikirwa na 1,200,000. 1,200,000. Abantu bamukurikira kuri Instagram baramukunda cyane. Uyu mukobwa yageze ku bintu byinshi. Ngiye kuva natangira kumenya social media cyane, niho hantu namumenye, niho hantu navuze umuntu witwa Shadibu, ko akenshi na kenshi bahora bamuvuga ni muntu ki, yakora iki, bimeze bite. Uyu Shadibu rero we yaje muri industry kera, ndetse n'aba ba Muyango ndetse n'aba ba Kate Bashabe na Jolly, bose abantu bose baje muri industry vuba. Rero uyu Shadibu niwe muntu mu bakobwa, niwe muntu mu bagore bakoresha imbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, ufite 1,200,000 kuri IG. Ni ibintu by'agatangaza ko umukobwa w'umunyarwandakazi ufite amafaranga. Aba bakobwa bafite ikintu bita ikofi, aba bakobwa bafite ikintu bita amafaranga, arajejeta, mujejeta amafaranga, harya n'abanyamajejeta amafaranga. Bafite ikintu bita ikofi, amafaranga, barayoga, barayuhagira. Ni abantu bageze ku bintu byinshi, ni abantu bafite amamodoka, ni abantu bitwara mu mujyi wa Kigali, bafite ama etage yabo, bafite imbwa zabo mu nzu. Ni ibintu byiza cyane kuri abakobwa b'abasirimu, kuri abakobwa b'abanyarwandakazi, kuri abamama beza cyane. Harimo n'abamama, si abakobwa gusa, harimo n'abamama. Uwa mbere ni Kate Bashabe, yageze ku bintu byinshi. Kate Bashabe rero ni muntu ki? Kate Bashabe ni umukobwa ufite abana, afite abana babiri. Ni umugore, urumva ni umukobwa ariko ni n'umugore, ariko nta mugabo we tuzi. Maybe yes, sinzi niba abantu benshi mukunda gukoresha imbuga nkoranyambaga ze, ntabakunda gupostinga abana, ariko mu bantu bakunda kubivuga bavuga yuko Kate Bashabe afite abana babiri. I know. Ubwo rero ku mwanya wa kabiri hakaza uwo bita Muyango. Uwo se Muyango Claudine. Muyango Claudine agiye agarukaho kenshi cyane gashoboka kuri izi mbuga nkoranyambaga zacu. Ubwo Kimenyi Yves twagiye twumva amajwi yagiye hanze, Kimenyi Yves avuga ati umugore wanjye ni umuge, ariko akazi kabihakana. Then ashyiraho umukira avuga ngo kuba uri kuri izi mbuga nkoranyambaga rwose ntago bigugira umusitari, ahubwo bikwicira, bishobora kwicira amarangamutima waba umusitari. Ushobora kuza kuri izi mbuga ariko ugashishoza ukareba ikintu kizakugeza mu byo wifuza n'iterambere ryawe ryose. Rero Muyango Claudine nawe ni umunyamakuru wo kuri Isibo, ndetse akaba akoresha n'imbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, cyane cyane IG, Instagram ndetse na YouTube channel. Afite YouTube channel. Rero ni umubyeyi yashakanye n'umukinnyi w'umupira w'amaguru kera ariko witwa Kimenyi Yves, akaba bafitanye umwana umwe witwa Miguel. Ku mwanya wa gatatu turahasanga umukobwa mwiza ufite imyaka 35 witwa Kate Bashabe. Kate Bashabe yageze ku bintu byinshi, aritwara, afite imbwa, afite ibintu byose. Ariko ni gute abakobwa b'i Kigali iyo bamaze gukira bitunga bagatunga n'imbwa? Kumwe rero nkoranyambaga ze nawe akoresha IG cyane. Nawe rero ni umukobwa uza mu bantu bakurikirwa n'abantu benshi cyane kuri izi mbuga nkoranyambaga zacu, akurikirwa n'abantu benshi barenga 200,000 bamukurikira. Kate Bashabe rero ni umukobwa w'umunyarwanda uyu wageze ku bintu byinshi, ashaka kubigeza no ku bandi banyarwanda bose muri rusange. Rero mu minsi ishize yari ari muri Expo, ari kwamamaza ibikorwa bye, ari kwamamaza amakaye yitwa Rahura. Namukoreye na advertising kuri social media yanjye, ariko ni umuntu ufasha abantu, ni umuntu ufasha abantu, ni umuntu wumva abantu. Buriya umuntu aguteza amatwi akakumva, uriya muntu ntuzamusuzugure, ahubwo uzamwumve kandi umwumve n'amatwi yose. Rero Kate Bashabe nawe arakurikirwa cyane kuri izi mbuga nkoranyambaga zacu. Ku mwanya wa kane turahasanga uwo bita Jolly, Mutesi Jolly, yabaye Miss Rwanda 2016. Mutesi Jolly nawe ni umukobwa ukurikirwa n'abantu benshi cyane, nawe yageze ku bintu byinshi. Rero aba banyamakuru bacu bakunda kuvuga ngo bafite imyaka hagati ya 36. I know ni ibyabo, ariko yaje ku mbuga nkoranyambaga ubwo muri iriya minsi yashize bavugaga yuko akundana n'umugabo wo mu gihugu
cya Tanzania witwa Rugumi. Rugumi ni umusaza w'umujejetafaranga nawe. Ubwo rero ku minsi yashize bavugaga yuko bagiye gukora ubukwe, twanababonye kuri ikibuga cy'indege ari kumuha ikaze, ariko ngo Rugumi yageze iwabo baramwanga, iwabo wa Jolly bambanga Rugumi. Rero ni ibyo ngibyo kuri Mutesi Jolly nawe arakurikirwa cyane kandi byiza, ni abantu bafite amafaranga. Ku minsi yashize rero yatanze miliyoni 10 ubwo bari mu gitaramo cya Platini ndetse na Neri Ngabo, yatanze miliyoni 10 ku mbuga nkoranyambaga. Rero mbona abantu babiteho komantere nyinshi cyane, ariko baba bafite amafaranga bagenda mu bihugu byo hanze nabazi ubwenge. Rero reka turebe ku mwanya wa 5, ku mwanya wa 6 ndetse no ku mwanya wa 7 ndetse no ku mwanya wa 8, byose tugende tubireba tubakurikirana 5 kuri 5. Tubane rero, mbahaye rwose mwumve yuko ikaze muba murifite ahangaha ni mu rugo iwanyu. Mwanya 5 turasanga umukobwa mwiza cyane muri kubona kuri ekra yanyu witwa Aria Kuru nawe arakurikirwa cyane. Uyu nguyu ni umukongomani, ariko hari bavuga mu Minembwe, hari ahantu ni mu Minembwe, ni hehe ejo bundi twamubonye ku mbuga nkoranyambaga yagiye gusura iwabo hariya mu Minembwe, abashyiriye ibiryo, abashyiriye matera zo kuryamaho, abashyiriye ibintu by'umuceri, ibintu byiza cyane. Rero uyu Aria Kuru rero nawe arakurikirwa cyane, ni model, afite amafaranga, afite imodoka nziza, aritwara, ibintu byose abigeraho. Nawe arakurikirwa cyane kuri izi mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, ni mwiza cyane Aria Kuru, nawe abantu benshi baramuzi. Hano rero hari abakobwa babiri abenshi cyane basa nkaho batabazi cyangwa babibagiwe. Ku mwanya wa 7 turahasanga uyu Iradukunda Liliane. Ese Iradukunda Liliane yabaye Miss y'u Rwanda 2000 na kangahe? Iradukunda Liliane yabaye Miss y'u Rwanda 2018. Uyu Miss y'u Rwanda 2018 nawe arakurikirwa cyane, akurikirwa n'abantu ibihumbi birenga 200 bamukurikira kuri IG ye. Nawe akunda gukoresha imbuga nkoranyambaga za IG, ariko YouTube channel abantu benshi ntago bamuzi, kandi abantu benshi cyane muri iyi minsi basigaye bakoresha YouTube channel. Rero hari abantu baba biherereye kuri ama IG bataza kuri YouTube channel, kuri social media kugira ngo tubabone, ariko n'ubundi baba bahari. Rero nawe yabaye Miss y'u Rwanda 2018 yitwa Iradukunda Liliane. Hakaba n'undi mu Miss wabaye Iradukunda Elsa, ahubwo Iradukunda Elsa ni w'abantu bamenye cyane, abantu bakurikiranye cyane. Na Iradukunda Elsa we rero nawe yabaye Miss y'u Rwanda. Tugiye ku mwanya wa 6 ariwe Akiwacu Colombia. Akiwacu Colombia ni muntu ki? Ese abantu benshi baramuzi? Nawe arakurikirwa cyane, abantu benshi nawe baramuzi. Akiwacu Colombia yabaye Miss y'u Rwanda 2014 Nyagasani 2014. Rero abantu ntabwo bari batangira gukoresha social media cyane, ariko nawe akurikirwa n'abantu ibihumbi birenga 200. Akiwacu Colombia nawe ni umunyarwanda, ni model, yambika abantu muri umujyi wa Kigali. Urumva rero yuko nawe akurikirwa cyane kuri izi mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, cyane cyane IG niho akurikirwa, niho abantu benshi cyane bamuziho cyane. Tugiye ku mwanya wa 8 n'uwa 9 n'uwa 10. Ubundi tuvuge ngo finish Joy, nzajya mbazanira ibintu byiza kandi ibintu bisize umunyu, isukari, ubuki, byose mwumve muryohewe bitewe n'ibiganiro byacu byose tuzatugenda tubagezaho 5 kuri 5. Mwanya wa 8 turasanga umugore wa Meddy witwa Mimi. Uyu mugore abantu benshi baramuzi, aturuka muri Ethiopia, mu gihugu cya Ethiopia. Yakoze agashya kagatangaza umunsi Melody asohora indirimbo My Voice. Abantu benshi barayikunze kandi abantu benshi baranayipromotinga haba mu bukwe. Nawe akurikirwa ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane Instagram, nawe afite abantu benshi bamukurikira cyane kandi bamwitaho, kuko buri umuntu agukurikira abanakwitaho cyane. Rero nawe afite abantu benshi bamukurikira kuri izi mbuga nkoranyambaga cyane cyane IG. Undi muntu uza ku mwanya wa 9 yitwa Isimbi Modo. Uyu ni umunya Huye mugenzi wanjye. Isimbi Modo nawe arakurikirwa cyane, afite abantu benshi bamukurikira kuri izi mbuga nkoranyambaga, nawe afite abantu benshi bamukurikira kuri IG. Njyewe Isimbi Modo namumenye agiye gushakana n'uriya mugabo w'umuzungu. Abantu benshi niho nabonye batanga komantere zigiye zitandukanye ati Isimbi Modo ubonye umugabo w'umuzungu, ni umukire uyu mugore. Abantu baba bafite ikintu bita umufungo wa hatari. Rero
Simbi Modo nawe afite ikintu bita abantu bamukurikira kuri izi mbuga nkoranyambaga zacu zose zigiye zitandukanye. Murumva rero yuko abantu benshi yanagiye mbatoranyamo nkavuga ati aba bantu ngomba kubereka abantu banjye paka babakunze. Ku mwanya wa 10 ari nayo finali yacu y'uyu munsi yitwa Kamari Katia, mukuru wa Miss Nishimwe nawe Miss Nishimwe nawe nawe arakurikirwa, ariko na Kamari Katia nawe arakurikirwa cyane. Impamvu mushyizemo nuko yakoze ibintu by'agatangaza, muherukirijeho rwose nk'umuntu ejo bundi watweretse ikirori, akaba yaraciye impaka mu banyarwanda, akaba yarashimishije umuryango we ndetse n'umugabo witwa Adonas wo mu gihugu cya Amerika. Kamari Katia nawe ni mukuru wa Miss Nishimwe nawe, akaba afite imyaka 30, akaba nawe akurikirwa cyane kuri izi mbuga nkoranyambaga zacu zose zigiye zitandukanye, cyane cyane IG. Ubwo rero urumva bakoze ubukwe ejo bundi, nabo ni umukobwa w'umunyarwandakazi kandi umukobwa mwiza cyane, nawe uberwa kandi uberewe. Mureke akacu kabara akagaruka, igihe cyose nzaba mpari mbazanira ibintu byiza kandi ibintu by'agatangaza. Ndabakunda cyane, umugisha w'Imana ubane namwe, mujye muhamura nk'ubwiza bw'Imana bubabeho. Hasta la vista, hasta la vista.